abantu bonke baqale bayizwisisa ukuthi ingxaki yakho vele yaqala njani. So ku-Ward 17 kucatshangelwa ukuthi kulama minerals akhona atholakala khona ngala. So kwasokuzoba labanye abantu ababuya bevela from somewhere abangaziwa i-community basebeqalisa ukugebha ama minerals lawana. Abanikazi bendawo okuhlanganisela osobhuku lezinduna bengakwazi. So uhlupho osolukhona kulwisana phakathi kwezakhamizi labantu labayana. So izakhamizi zithi abantu labana kababafuni, abantu labana sebesalela lapha. Yikho lizwe ubaba uSikomtshi laphana ekhuluma ngokuthi use-attackwe kakhulu ngendaba le, abantu besithi kumele uSikomtshi abakhipha abantu labana ngoba enguye uSikomtshi. So mina engingakutsho yikuthini, uSikomtshi singamgijimisi kakhulu phambili ngokuthi ulamandla obukomitshi. Lathi thina i-community kuzamela ukuthi sibe lengxenye esiyenzayo ekususeni abantu labana nxa sibasusa, ukwenzela ukuthi indaba leyi inga-involve umuntu oyedwa. Ngokubona kwami kuzamela ukuthi ama-communities abhodele leyo ndawo aqale wona ngokwawo ahlale phansi lobukhokheli babo, baphakamisa indaba liyana kusukela kusobhuku iye ku-headman kulama minutes athathwayo, ingasuka ku-headman iye ku-chief kulama minutes athathwayo, kuzanywa ukuthi kukhitshwe abantu labayana. Nxa kuyikuthi kungabe kulokho kusehlula, isizaqanisa-ke iye kuSikomtshi. uSikomtshi la uyakwazi ukuthi uzasebenza njani. Nxa ingehlula uSikomtshi iqanise futhi iye phezulu. Mbona ingani ngaleyo ndlela kuzasincedisa ukuthi sipromote i-value yethu njengoba sikhuluma ngedialogue kathesi. Kuzasivikela ukuthi sigcine sichaya amatoyitoyi sisemgwaqweni. So I think i-community should first sit down and address the issue. Kube maybe i-petition abantu labana ukuthi basuke laphana ngezizathu lezi nalezi. Then up to this committee, there is committee la nxa ingane yamehlula ikhwezi yephezulu. Mbone ngani singancedisana ngaleyo nto. So sikhuluma sifocus e-Ward 17. Their prospecting license which was issued is not specific to Ward 17. It's an open prospecting license. And in terms of the same act, Mines and Minerals Act, I think it's section 265, if I'm not mistaken. Prospecting in compliance with section 96 of the RDC Act, to pay the prospecting levy. And when you receipt on the part of council, you quote the prospecting license number. The license which is issued by the Ministry of Mines. In terms of which it is in the country. Makali receipt consider a prospecting license number. And the people are interpreting that receipt as a license issued by council. Yet that number is the quoted prospecting license, a prospecting license issued by Ministry of Mines. Then those people say they are prospector anyway. Now they say who specified place a World Heritage. That area is a specified place. And having realized that, uzananzelela ukuthi even i-office ka-DA ayiphumi khona, awuyiboni, it's not there, but it's there on the part of being a coordinating office. You get the point? Then, be that as it may, unga-prospector ubona ukuthi igolide likhona subuyele mines ususiya apply for a mining certificate. You get the point?
But you have to follow those procedures. Even the environmental impact assessment, even the public consultation, local authority will consulted, all sector ministries that are relevant to the consultation process, let them be consulted. But as I speak to you, those people, they have been issued with a mining certificate now. I have the mining certificate here. But where is the the environmental impact assessment? Who was consulted to say we object or we don't object to the issuing of the mining certificate? The chief, the headman, the councillor, they were supposed to be consulted. Council as a policy authority was supposed to be consulted. Emma as the environmental office was supposed to be consulted. They were not consulted, but the certificate has been issued by Ministry of Mines. Where does the DA come in? He comes in to make sure that the government policies are enforced. He does not come in to say, when I be there. He has no authority. Neither anyone has an authority, but Ministry of Mines is the one with the power and authority upon following proper procedures. We have written a letter to the Ministry of Mines, quickening the processes, and they're requesting for the cancellation and the withdrawal of all licenses. And also the museum, as the custodian of that place, they have written their letter requesting the Ministry of Mines to withdraw all those papers and let the proper procedures be followed. That's the process. A procedure. So that is the process. That is the procedure. Okufanele ukuthi wenziwe njani kulandelwe. Maybe ngama khona for now. The procedure and the process. Siyabonga Sibasho. But the position, we've made our position in an administrative point of view to say the policies have been violated, withdraw everything. The National Museum, they've written their letter to say withdraw everything. The community now at the 17, they've written a letter objecting to that, requesting for the withdrawal of those people and removal of those people as the community. So if you cannot invest in an area and the community is not part of that, what kind of business? The sustainability of that business remains questionable because the community is not part and parcel of what is being done. So who else is there to invest if the community is not? Unga supermarket la, my community nga supporting, but not a supermarket yabo. So that is the position. Ngingazi ngibena ukona omunye ongabe le anything to say ngemva kokubana uchief esesithana ngurere inyaya yonke leyi yokuthi indaba isuke lapha i-community imi ngaphi kathesi ngoba indaba esekudwini amanye ama platforms abekhotha khonoko nje kade khuluma ukuthi ngibona i-RDC MRDC dala yabanika license la uzondi ufenya uthi kathi bakwenze njani abantu be-MRDC ukunika abantu license siwa endaweni ye-World Heritage Site abanye kuthiwa okwanga vele abantu abana-DA dala wabavumile. So with these things nxa abantu sebebuya lapha sabantu sebeqalisa ukuzondelana sebeqalisa ukuzonda izinto ezingahambile. Ukukhuluma umuntu nxa egebha esiza uzomayini anti kule ama procedure njengoba izolo kukhuluma ukuthi kulo sobhuku kulo council procedure ithi kumele ube lamaphepha nje akuvuma ngoba ngakujust egebha igolide sonke iphongo ucutsho so sebefikile nxa befike nge-wrong procedure kumele i-procedure ibabani not ukuthi bagijimele ngani okunye besenzocorrecta amamatanda itoyitoyi it's not a method of okuthiwa ngeyokutraka mina the way I understand itoyitoyi it was a method of physical fitness
but nxa usuyithatha uthi itoyitoy abantu abambasala bethu baba wayihlanya yet itoyitoy is only physical training yethu ndina seliyitshintsha ngenxa yokuthi just take things easier but eqinisweni indaba ka-17 okanyizwa kumele lilandele iprocedure yokuthi umuntu omayinayo kumele ulebhala encwadini xa bengela ncwadi babo kulabantu ababamba abantu abayiphula umthetho. Siblame of DAs, blame ubani, but kule nto ekhona esingayinanzeleliyo since 1980 engazange ilungiswe ilizwe lithathu i-actually yale Mines and Mineral Act ya yiyo eyenza ukuthi inikwe noma ngubani osuke emaswingo kumbe osuke eMtari ukuthi ezekhepha ngapha eMatopo ayivaleli i-act ya ayivaleli la nxa uthula amandla anganani ezilongi i-act lokhu ikhona vela kulanto esingayenza kumele ukuthi i-act lena iyenze amendment nxa ungayenza amendment yiyo engamisa konke lokho but nxa kulokulandela wena leya akulanto esizayenza uthi yafuthi ukuthi khona angangazi lutho phonga ufica abadala sebekhathi hayi laphana sokugejwa amagodi abantu sebebeye bathi like sokuke kwenzakala lapha phasi kwedamali khona lapho what 19 and abantu baphonga usukela iganga bagebha bathi kule golide but now bazabuya izakhamizi zizocomplain khangela labantu abenzani uswele ukuthi uyaripota kubani angingazi ukuthi uchief like ngoba i-CEO angaba lamandla ukuthi angicazisele kuhle ngoba kangisiyadinga ngoba ezimayini mfithi ukuthi ayi eqinisweni litholi bakutshela ukuthi khona thina vele sinamandla uyabona kuhle kungiqede ngoba thank you chief ukuthi wenze ngoba clear ngiyabona ezemayini lezi akulula ukuzixakulula ngoba into evele iqhuma phambili uthi ukhuluma khathesi lalindoda la abangaphambilini abakhulu babevele sebelungiselele ukuthi ibala lelo elithuthileyo singalibandezela phansi kanjani. Mina sengike ngasuka la ngafika kuba abezimayini zeGwanda ngithunyiwe but indlela engayizwa ukukhulunywa ngayo ayamboni bantu bemandebele nti we can win that game. It's very hard because you'll find that ngalina likhuluma lapha sikhuluma thina singaphansi lapha singotitisi kodwa ke indaba ozabe sikhuluma izabe isithutsha ngomkhulu kakhulu ongaza ke umphesuwe ini elimena siqale sikunanzelele lokho ukuze iconflict ka-17 ingapheli isizathu segcekeni lapha uvillage yethu evillageni kumele abe yi-1 kodwa bangu-10 kulandelwa liphi iphepha ku-constitution kuma-act kuze babe ngu-10 ngubani okumele asete kuqonde ukuthi lapha kusala 1 ukhitshwa ngubani uthi ukuthi uma kunjalo ilizwe liyalunga after 50 years sebefe baphela abantu labana bezifela ngaphandle kwalapha kulanto ezayo. What 12? What? 5. It's okay. Uzananzelela ukuthi ku what 12 i-village yinye ilale i-committee okuthiwa i-VITCO angitsho each village and this VITCO uzathola ukuthi ilo village head in terms of the Traditional Leaders Act there should be 1 village head per village but uzathola ukuthi kwamanye ama-villages labo 3, 4, 5, 7 village heads anjho but in terms of the law there should be 1 village head per VITCO. I-composition ye-VITCO is specified to statutory instrument number 15 of 2000 echoyo ukuthi kuzaba lo village head lo assistant village head lo vice chairperson bese kusiba lo mele i-youth bese kusiba lo mele omama bese kusiba nama-committee members then all government sector ministries at village level or ward level they are ex-official members of this ukuze ba-advise i-committee on government policies right. Ukhansila nxa ephakathi kwe-village eyi-1 uyimember ye-VITCO as an ex-officio
ngoba eyakhe icommittee nansi egoqela ama villages wonke sonke badala egoqela ama villages wonke nguye oyichair yokansila i-ward development committee. I-ward development committee futhi ibunjwa ngama-village head wonke angu-6 lo secretary we-each village yibo abaphuma bazongena ngapha, meaning ukuthi lama members ayasala kawangeni kule i-ward development committee but azangena kubani ku-ward assembly. Sisonke badala right. Uzathola ukuthi futhi lapha ku-ward development committee ama-extension officers wonke vet lokho ama-extension officers esilanga be-healthy agri-tax, they are members of this committee. Yibo ba-advisa i-committee yonale ngama-government policies. Anti-atesi bekulo vice president eGwanda launch program lene Tigri something like that. Ukhangele into we-vet athi carry that message down to the ward and the village level. That's the purpose of them being there. Right. Uzathola ke ukuthi ukansila nguye osuka lezinto eziyabe zisuke ku-ward development committee sezisiya ku-ward assembly echeywa ngubani ngu-headman. Angitsho nje cheywa ngu-headman in terms of Traditional Leaders Act. Ukansila uyatshela u-headman ufuna ukuba le-ward assembly meeting. I have a message from council. The headman calls that ward assembly meeting for the councillor, but uzathola ukuthi practical kwesinye isikhathi kakwenzakali khona ezinye indawo zila o-headman, ezinye indawo i-relationship ingani kayibaluleki kuhle u-headman angabe sabisa umhlangano, but that does not stop a councillor from calling that ward assembly because government programs and council programs have to go. So council awulayo obligation yokubiza abantu esezothula ini udaba lwe-development. Right. Kenye kuma roles. What is the role of a village head? One, the role of a village head is to chair the village development committee and to chair the village assembly. And to ensure that properties at village level are protected, the school property, the clinic, the roads. Ubusela bonke obenziwe ema-village, u-village yethu unomlando to ensure that there is peace at the village level. That's the duty of the village head. It's also the duty of the village in terms of the Traditional Leaders Act and the RDC Act to collect development levy ngemakhaya. That one is tricky la. Ungaya kuma-duties and functions of the chief. It is the duty of the chief. Chief Mala. It is the duty of Chief Malaba to collect development levy. Because one of the functions is to ensure that development levy is collected. He ensures. The same phrase, duty headman, the headman's duty is to ensure that development levy is collected. So when village head, he no longer ensures, he collects. So if he fails to collect to village head, you have failed the headman, you have failed the chief, and you have failed the system. So I'm a collector who village head, let 10% of the amount I collected, which goes to his pocket. Council pays that money. So as your village, as your development levy kuphela, even nxa bethola umuntu ethengisa rivers and pit sand, they are expected to have council tariffs at the end. Once it angathi amehlule kuproduce receipt, uyakhangela what is the tariff. There is 7 times kumbe igonye kumbe kuyini. According to the tariffs, it's so much. 10% of that ambhadalise yona goes to him, the rest ibuya ngaphi ecouncil. And that has 10% there. We surrender yonke ibe accounted, then is paid to him, General Village Head. So,
It is the duty of the village head again to ensure that issues of culture and tradition, they are maintained at village level. Ngengezwe kwenye indawo kuthiwa u-village head walele i-church ukuthi ikhonze. Asemaningi ama-church le asayivumeli. That's not your duty. The Constitution of Zimbabwe declares a freedom of worship, so you cannot prevent a church to be established. So, to summarize, it is the duty of a councillor then to ensure that development takes place at what level, at your ward, to ensure that development takes place. It's also the duty of the councillor to ensure that development takes place at district level. When councillor what council chambers, you cease to be a councillor for the ward. You are now a councillor for the whole district. That's where you prioritize projects. Selinjani, councillors are sent down. That's their function. That's why we talk about policy makers. They make policies. They prioritize projects. They make bylaws. I have a concern or a problem where you find a village head subjecting ukansila namfana wamwe. Ucho ukansila unamfana wamwe. You can be village head though. Village head usa isiqindi 1 2 3 4 5 usisiqindi. But abe lo mfana usiwadi yonke. That's where you need to know the separation of roles so that you don't have the ufana one. So those are the issues eziqhakathekileyo. Ama committees angatholakala, SDC committees uthe other committees. Ama SDC school development committees angisho uchairperson we school development committee. Nxa isikolo siku village, he has to attend this function, this committee meeting. He has to attend the ward meeting. Noma iwapi ama committees, ama deep, ama irrigation, they are under the authority of the ward code and the VIDCO. They report their activities to these committees so that they don't go parallel to government structures. They have to report whatever they are doing. So, right. Ikela nje ukufakela okunye ongakucelanga imbanisela. Anyway ukucelile ngoba uthe key conflict drivers. Ama conflict nxa engaba khona between a village head and a council. It's the lack of knowledge ukuthi wekule ukwazi ukuthi kanti vele office yami isebenza ngaphi. Ime ngapi kuyadala conflict khona. Kuyadala conflict khona. The other conflict idalwa ipower. Power itself, power ukuthi yimi enlejazi elinje libe weight. You mean the authority la. Kakudingeki ukuthi ukhwele phezu kwesihlahla uthi ukuthi mina yimi village head. People know you. Akudingeki ukuthi ukhwele phezu kwesihlahla uthi yimi councillor. People know you, they elected you. But if you find a village head and the councillor exercising the same power, it's bound to have what? Conflict. And the payment, ama levies on allow. Councillor uyabuya zokhupha ngebudget abantu vele mdabuko ukubhadala labafuna. I'm picking it from one of the theories of Elton Mayo. Uthi yena, man by his nature does not want to pay. Man by his nature. Abanye sesikhule sinjalo ukulobola asilobolanga because you don't want to pay. And that theorist can be proved true.
So nxa usiyathengisa umthelo ibudget eCouncil ube esikolweni kuthiwa bhatalana ama-fees, you are bound to have conflict because people don't want to separate with their finances. The lack of development can cause a conflict. I can't talk about council asibone development. There cause a conflict. That one village here asibone development. There cause a conflict. So these are some of the areas ezidala i-conflict at times. Ngoba vele kuyakhanya ukuthi into yakho nisuka phezulu isiza phansi nje. Kuza sehlula kodwa esikuthabelayo ukuthi kuzasala kule report. Ukuthi abantu baka 17 bake ba complain ngendaba enje yehlula ngezizathu lezi nalezi. Mhlawumbe kusasa kuzalunga sizayenza revisit those minutes. Silungisa udawalelwana. Kodwa kwakhathesi besikhangelele ukuthi ubukhokheli buka ward 17 usebenzelana ndawonye le community sizame ukuraise i-documentation ezagcina isiya lapho kumele iye khona ukwenzela ukuthi udaba lolu lungazwakali khona lapha kuphela kodwa luqhansele luye lapho kumele luye thola khona impendulo ngokuqala lokho. Hello, siyancelela na ngo-16. Yes. Aso question. Then umbuzweni lawo laphana oyi-1 ngizwe laphana likhuluma nge-freedom of worship ku-Traditional Leaders Act. Linika umzekeliso wokuthi umuntu uvunyelwe ukuthi ngokholo lwakhe avunyelwe. Angazi ukuthi singakubamba njani ngoba kulezi insuku sesihlangana labantu ababuya ngendlela ezijiyeneyo befuna ukuthatha izinto zabantu ngendlela ezicatshileyo ngendawo zokholo. For example, silabo Tsikamtanda. Abantu bangaba le problem labo Tsikamtanda ngendlela abasebenza ngayo labantu. Then bese kurezwa i-issue yokuthi oTsikamtanda ukhanya angani community kayibafuni ngenxa yokuthi bayenza lokhu lalokhu lalokhu. So uSobhuku uyabe ngalamandla yini ukuthi asebenzelane le community azame ukuthi anqabele izenzo ezenza ukuthi oTsikamtanda laphana ba deprive inotho yezakhamizi ngendlela ezicatshileyo. Program yathu engengayikhuluma ngayo Mbijana Fahlafahla izolo ACP MRT ile component yezifundo about power and how power can influence i-conflict and i-management of conflict. I think uChief ukubambe kancane ukuthi sometimes the issue is about power. Omunye lomunye ufuna ukuthi kuzwakale sakhe isicathulo kukhale sakhe abe nguye olamandla. But in peace building we try and say we have 3 types of power esiwananzelelayo. Silele esithi power over yiliyani yokuthi wena ngogqoka ibhatshi langikhona bazwa ngami kukhale sami angithi ngulwana umuntu okuthiwa uyabusa ngakhokheli uyabusa ngithi kube lokunye esikuthi yipower under. Ipower under yilabe vele ebantwini laba othi wena uyabakhokhela kodwa ungahambisani la angithi sebebone usenza ezinye izinto abathi hayi ubukhokheli bethu bungani abusasebenzeli thina useyenza okwakhe sesizamenzani sesizamchaya 2 feet angithi leke ihlangane la ukuthi laphana usithi kubusa mina beye kuchaya ngeback door konke okade ukuhlelile akusahambi ngoba abantu okumele uhambisane labo ababoni liso linye ngawo lawa ngithi. So as ECLF sikhuthaza ukuthi kungabi lama conflict amaningi sisebenzise esithi yipower with. Noma ungumkhokheli abantu ayisibo bakho wena ulamuntu omuonayo omubusayo wena uhambisana labantu kumele siqhubana ngithi kufana lokuthi nxa ungu-village head ye ulama roles lama responsibilities akho lana articulatewe nguChief kodwa awusoze wafa waphumelela emsebenzini wakho nxa abantu bengakusebenzisani lawe bengaqhubani lawe. The same applies to uCouncil. Akula development ozayiphusha as the councillor ungahambisani labantu labanye abakhokheli. With ipower with we are saying asimenini sonke sibe yimbumba sibonisane ukuthi kanti into engathuthukisa isigaba sethu kumbe into engasisusa from point A to point B yiyipi
singayibambisana sonke njani, siqhubane sihambe leyo ndlela, sihamba kandawonye. Angithi so ungabona usebenzisa ipower wave, akulandaba ukuthi abantu ngabakabani, ngoba wena you are there to also serve and assist. I think into esiswelayo as ubukhokheli is that spirit of serving. It's not about ukuthi wena ugqoka ijazi ngohleze esitulweni nguwe obusayo. It's about ukhokhela abantu besiya ngaphi, abantu bahamba ndawonye lami yini, sizafika lapha esifisa ukuya khona yini, sihamba sindawonye. So yikho esabona as ECLF ukuthi you can't separate peace and development, peace and leadership, yinto ehamba ndawonye. Singathola ukuthi singakuzwisisa as abantu ukuthi leadership is about bringing people together and moving forward as a group. Ngibona singaba khatshana. Into enginanzelelayo laphana mina kakhulu, ngibona ngani into lami sengingahlangana layo practically ewadini la ku village. I-conflict ebakhona between ukansila lo Sebhu. Izolo ubaba kwakhuluma ngebala lokuthi abantu bami. That term vele iwrong, vele ungezisithi abantu bami, vele used the wrong term because akulamuntu labantu. Okwesithuba mina ngombono wami ngifisa ukuthi ngesikhathi laphana makusiba lento lezo kuthiwa ngama primary elections kwaphana kugijinyiswana ukuthi kudinga amabandla adinga oyabezamela. Ngicabanga ukuthi iCLF ngayiyangenela ngaze nezana izikhathi khona pha abantu labana bengakakhethwa ngamabandla abathile bonke bafundiswe ngokukhokhela abantu la ngendlela eyakumele basebenze ngayo nxa sebesezigabeni masebenjani sebewinile, ngoba ukansila uzathi yena ukhethwe ngabantu osobhukathi yena mina into zepolitics angizingeni, mina angikhethwa ngepolitical way, lo ukhethwa ngani ngepolitical way angithi, kodwa nxa sokusetshenzwa kumele basebenze bonke. Then kube sokubuya lapho ukuthi omunye umuntu ekhethwa lamuhla njoba esidlule kuma elections, ukansila enjana nxa esebenza uyakwanisa ukuthi achiye i-committee yevidiko sithi kule development engenile esigabeni. Mina ngiseqinisela kansila osekuthuleni instead ukuthi ma sokulento eyenzakala ekumele iyenzakale sokufunekala abantu lower center, ukansila uyehlule ukuthi acommunicate le any member e-committee yevidiko but abe esecommunicator lo munye ovele engekho ku-committee yevidiko but enguwe political party yakhe. Then lwana umuntu nxa esebuya le message ku-committee yevidiko evele ngekho kuvidiko, ividiko imthatha njani umuntu lwana? Litsho ukuthi abantu labana bazayithatha imessage lana ebuya lo muntu lwana ivela kukansila, while isithi ukansila yena yabe la ama-contacts abantu abakuvidiko. So yizi izinto ezenzakalayo, mina ngikhuluma ngento engizibona zisenzakala ku-village, ukuthi izinto zana lezo kumele ukuthi zizame ukuthi zilandelelwe njoba likhona lifundisa lisifundise labakhokheli bethu ukuthi nxa sebekhokhela abantu yebo yevele nxa ungavela ukhethwe namuhla uthi uqalisa ukukhampeni ukhethwe namuhla ukhambene 5 years yonke lokhu ukhampeni kodwa akuyithi i3/4 abayenzayo ngasenso sikhathi kube yi-development then ikota bebese bengena kwi-campaign yakhona ukwenzela ukuthi izinto zihambe.